Dober večer, lep pozdrav vsem. Najprej upravičilo, zakaj sem danes tukaj jaz. In ne naš Juri Smole. Otvoritev razstave ste morda nekateri opazili, je bila za en teden premaknjena. To je bilo na željo tega Jureta, današnjega razstavljavca. Naš Jure je pa vmes žal odšel in je odsoten. Tako da nekako njegov duh je pa danes tu. Prav gotovo, že zato, ker je razstavo postavil za zelo nenavaden način. In jaz sem vesela, da gostimo danes dvojno razstavo, dveh avtorjev, tudi dveh svetov na nek način, kiparskega in slikarskega, in tudi dveh okolij, in sicer kipar Jure Markota, sem prav rekla? Prihaja iz naših koncev, rojen je v Slovenj Gradcu, potem je študiral v Ljubljani, na naši akademiji, zdaj pa mislim, da živi tam čez, na Koroškem, je tako? Na avstrijskem Koroškem. Na avstrijskem Koroškem, ja, iz slovenske Koroške na avstrijsko Koroško, ne. Naš drugi gost je pa Gernot Fischer Kondratovič, prvič bova to še rekla, potem mogoče ne. Prihaja pa z avstrijske Koroške, z Beljaka, zdaj je nekako razpet med Celovcem in Dunajem in najbrž sta se vidva tam tudi spoznala, je tako, Jure? Ali sta se kje druge? Ja, midva sva se spoznala. We met in Krastel, I think, for the first time. Yeah. In od takrat pač se redno srečujeva, ker koroška scena, ni nas dosti umetnikov, na avstrijskem Koroškem nekaj nas je, ampak se srečujemo in s tistimi, ko se pač razumeš, tudi ostaneš v nekem stalnem stiku. Danes bomo malo tudi imeli več zadreg, malo se bomo prevajali, malo bomo spraševali v več jezikih, tako da evo, lep pozdrav tudi Gernotu, pa mogoče ga vprašaj, prosim, kako on vidi to vajino sodelovanje oziroma kaj mu pomeni ta vajin, sta že večkrat takole razstavljala, je bilo več teh primerov ali je naš tak bolj prvenec? V bistvu smo enkrat že razstavljala. We had an exhibition together already, once in, I think, Šikoronja Gallery. Yeah, and how do you see our collaboration? Oh, it's continuing, va avanti, it's good, dobro. And it's, for me also, apart from our stylistic, quite different, but still working together, art, it's very good that we keep the touch between Carinthia and Slovenia going on. And I would like to continue with our group, which is not a group, like all artist group are not group, to do it also in Italy once, yeah. Okay. Okay, in Italy. So we have to find the artist from Italy. Yes. Okay. So. Razumemo, pravi, da bilo sodelovanje treba še razširiti proti Italiji, ne? Ja, ker recimo na avstrijskem Koroškem je dosti značilno, da so povezani, oni rečejo temu Alpe Adria delu, in to pomeni, da pač zajemajo z velikim veseljem tudi del Italije. Mogoče za to priložnost, zdaj, če sem prav videla in prebrala na spletu, potem Gernot odhaja na eno 6-mesečno rezidenco v Goriška Brda. So you're going to Goriška Brda? I go to Šmartno. I have a stipendium. Šmartno v Goriških Brdih, ja. Yeah. Near Italy. Yes, Vicino Gorice. You will have the chance to meet some Italians. Yeah, but it's not easy to find very, very good Italian artists like you. Because I'm sorry that the level is in north of Italy is a little bit strange for us. Yeah, they're very good musicians. They know how to cook, but the art is, may I say the truth, not so good. I think sometimes. Sorry. So you are more for the Eastern Bloc. More for Eastern Bloc and for good art schools and interesting art schools. Yeah. No, malo je podvomno, v to, ali bo srečo lahko dobrega. But we will find somebody, and if not an artist, then a musician, for example. Yeah? Yes. Or art theater performance I was doing already in Italy.
Ja, Gernot je tudi glasbenik, no? To moram omeniti. Tako da mi tudi žal, smo ga povprašali, kje je kitara, ne? Pa je rekel, da jo je pozabil. So we heard the guitar. In my head and in Villach. But maybe it's possible, I don't know how long is our exhibition going, maybe at the final On I the can end? play some. Yeah, here. maybe. Yeah. No, maybe. Jure will the be fun. back. And Finissage. Finissage, yeah. mogoče bi res naredili zatvoritev razstave, nekajkrat smo jo že imeli, ne? Je bilo zmed zelo prijetno, simpatično. Mislim, da bo to nek proti koncu aprila, ne? Mogoče bomo celo kaj podaljšali za kakšen teden, zato ker v aprilu ni predvidene posebne razstave, neki se je s termini pomešali, pa še prazniki so kar vmes taki, tako da mogoče se pa res lahko zmenimo še za to, pa takrat še z glasbo kaj popestrimo, ne? Middle of April, you have to be available. Okay, yeah. Ja. Zdaj, če smo omenili, da je Gernot tudi glasbenik, lahko omenimo, da vi, gospod Jure, ste pa tudi, poleg tega, da ste kipar, ne, tudi slikar, tudi, ne vem, se ukvarjate z mediji, novimi Mogoče z eno mediji. besedo umetnik. Vse. I'm not everything. I'm not also a painter. Maybe, what would you say? I mean, art is very open to... I think nowadays everybody is working with everything if you like Yeah, to. you at But least your you try to do something, your yeah. speciality is sculpture, I think, yeah. Yeah. So, jaz mislim, da vseeno sem bolj v kiparstvu, je pa res, da mogoče bi rekel za sebe, da razmišljam v prostoru. Za razliko od slikarjev, ki razmišljajo v prostoru, iz 2D-ja narediti to, mi kiparji pa razmišljamo bolj o prostoru samem. To se pravi, mislim, da je Uroš enkrat povedal, ko smo bila v Avstriji, v Nemčiji, na rezidenci skupaj, when we were together, I was together with Uroš, and we talked about, and he said, yeah, we are creating illusion of space, and you are creating actual space. So, to se pravi, da slikarji delajo iluzijo prostora, kiparji delamo pa dejanski prostor, oziroma ga ustvarjamo. Mogoče bom to kar izkoristila za tisto, kar mi je naročil Jure, da vprašam, naš Jure, da vprašam današnjega Jureta kiparja. Razstavo je namreč postavil Jure in sam, brez vaju. Večinoma vam moram povedati, pač razstave postavlja razstavljalec, avtor, ne, in potem to delata dva, včasih po 2 dni, ne, za njim. Tokrat je Jure sam postavil in mi je rekel, da naj pa vprašam, ne, da je očitno postavitev zelo zanimiva. Kaj mislite vi o razstavi Jure Kipar? Jure Kipar. O Jure, to ne Kipar. Ne, on Kiparju. tudi Kipar, Juri. Kipar, Ja. Juri. Midva z Jurijem se ločimo na tak način, da jaz njega kličem Juri, on pa mene Jure. Ne vem, meni je prostor je čudovit, super je postavil. Mogoče bo tudi za gledalce bolj atraktivno takrat, ko recimo ne bo stolov, ko bo malo več prostora, ko tudi dela lahko zadihajo. I was also talking to Gernot about the setting of the exhibition, and we find it, as everybody, very interesting, and as much as I'm concerned, it's not so bad. It's actually good how the setup is made. I think it's very good actually. Grnoju je I said it's Grnotu je like všeč it reminds me postavitev? to Basel or some big art fair. It's really Yeah, very professional. that was your first comment that you said that, Yeah. wow, it looks like art messe. To se pravi, but sejem it's z not in a umetnino. negative way, you know. Yeah, I know. In a very professional way, like that you go inside and you are really concentrated immediately on the art, on your art, on my paintings. Yeah, because we are here to sell. And for me, this is very important because also this room has got a very good. I'm not esoteric, you know, and stuff like this, but it's like a church. I like to go to churches, even though I was grown up without any religion. But it's like you go inside and you feel something, some power, some magic, you know. And I think this works here very good in this room. Yeah. Prepričana, da bo Jure naš pogovor poslušal, če ne danes, pa v kratkem, tako da smo vendarle to povprašali, kar je želel, a ne.
Ja, in In vidim, da sta oba zadovoljna, da ni presegel kakšnih, ne. Mislim, da je res kar zanimivo. Ja, sveti so prostori galerijski, a ne, tako kot je rekel Gernot, na en način. To, kar imate, to je dela. To, kar imate tu v Domžalah, pač, da imate možnost razstavnega prostora, je pomembna zadeva. Ni to, kar tak ni v vsakem kraju. Mogoče se vsi tega ne zavedajo, najboljš, mi pa vemo, kaj s tem prostorom želimo narediti svojemu kraju in na kakšen način vplivati s to energijo, prav gotovo. So you also find it important that there are places like this also in the smaller towns? Absolutely, and I think, these small pieces that we do between the borders, the small gallery, will become more and more important in the future, because very small things change the world in positive ways and also in very negative ways, as we see right now, Misunderstandings across borders because of mentalities, and what especially changes our world are these fucking slim fit suit people, who in reality, like Putin, should wear a uniform from military, like fighters and killers, So art is becoming more and more important, Yeah, maybe, yeah, pač je pomembno. It is important. So the collaboration between and to erase the borders. Slovensko še malo povej. Aha. Debatirali. Ok. To se pravi, pač je to pomembno, da zbrišemo meje in da pač čim več sodelujemo, da prebrodimo te, prepreke, ko so med nami, tudi različnosti, ko so med nami, in ravno na tak način, ko razstavljamo in ko so možnost razstavljati tudi onkraj meja, to zabriše te meje, ki obstajajo največkrat v naših glavah, ne samo dejansko. Gernot je še rekel, da so zelo pomembna taka mala dejanja, ne? Ja, Ki absolutno. spreminjajo na nek način tudi svet, ne? Tako, zato ker ni pomembno, da se vse obeša na veliki zvon, to se pravi, da z malimi stvarmi se marsikaj premakne. Se naredijo lahko pomembne spremembe. Prav gotovo, če bi bil danes z nami naš Jurij, bi govoril o materialih in tudi meni je sugeriral, da malo povprašamo o teh materialih, ne, recimo, ki jih uporabljate, granit, baker, marmor in tako naprej. Zdaj, kaj vpliva na izbiro materiala, recimo, tisto, kar je zadaj kot vsebina in želja izraziti, ali je rekla to kar nekak preplet? V resnici gre za nek dialog dveh zelo različnih materialov. To se pravi, v tem primeru, v večinoma primerih gre za nek kamen, na drugi strani pa baker. In zanimivost, recimo pri obdelavi kamna se gre za to, da ti non-stop odvzemaš material. To se pravi, ne moreš ga več dodati. In tisti manko, ki nastane na skulpturi, na kamnu, ga pa dodajam z bakrom. In pri bakru pa lahko gradim in dodajam. In pač neko tako simbiozo sem poiskal. Druga stvar, ko mi je zelo všeč, oziroma ki jo hočem čim bolj vplesti v skulpturo, je tudi je barva, ki se mi zdi, da je danes pač je manko neke barve, oziroma včasih je bilo dosti več tega, ampak na nek prav način vkomponirati barvo v kip se mi zdi pač zanimivo, oziroma to pač raziskujem. In kako nastane potem, zdaj, če sem lahko malo radovedna, tam modra barva bakra? Čisto kemično. Čisto kemično? Čisto kemično, ja. To se pravi, ne bom izdal skrivnosti, na kak način, ampak ni dobene barve, ampak je res čisto kemični postopek. Ampak je reakcija bakra. Tako, reakcija bakra, ki se zgodi z časom, to se pravi, da pač tudi vpletem na ta način neko dimenzijo časa. Tako izrazito modre reakcije bakra, moram reči, saj jaz ne poznam, ne? Take druge odtenke, zelenkaste in tako. Zelenkaste obstajajo, tiste, ki so na steni. Ja, so zelene, ja. Zdaj zadnje poskuse, ko delam, je rdeča patina na bakru. V bistvu je cel spekter možen. Z različnimi kislinami oziroma bazami, na tak način rekel. Ker v bistvu gre se za to, da čim bolj probamo utruditi material.
da ga spravim na neko skrajno mejo. Ker v bistvu izgleda še bolj krhek, izgleda še bolj tak fragilen in to me zanima. No? Nekaj, kar je trdno, kar je lepo. Baker, ko ga predna ga obdelujem, se sveti, je čisto nov, pa ga jaz na ta način zelo utrudim, ga postaram. Utrudim, no. To je ta beseda. To je zelo zanimiva beseda, utruditi material. Ja. No, Čeprav meni ta modra deluje zelo sveže, ne utrujeno. ja, mogoče res. Ampak zelena zgleda zelo, zelo utrujena. Recimo, če pogledamo žlebove. Modra pa ne, no. Ta se mi deluje prav sveža. Tako. Ja, modra eksplicitno jo uporabljam za recimo ta krastalski marmor, ker je dosti sveto modra. Ne, pač, se pravim, raziskujem. Umetnost, kiparstvo je non-stop neko raziskovanje samega sebe, materijala, oblik in tako dalje. Dej, se bova obrnila še malo proti Gernotu, pa mu posreduj vprašanje. Zelo zanimivi so naslovi teh, ni napisano, ampak Jure mi jih je sporočil, naslovi njegovih slik, Božji možgani, pa Božje sporočilo, pa Sprehod v raju, pa prej, ko smo se že sprehajali, sem ga že tudi povprašala, odkje te pismenke, najbrž bo tudi vas zanimalo, pa bo Gernot to pojasnil, ne? To so sporočila v indijskem jeziku in mislim, da tamle so Božji možgani, ne? Ena od tistih slik. Tako da, kakšna so ta sporočila oziroma te simbolika, ki je in iz kje prihaja, ne? Je zdaj to Biblija ali je kaj večja in drugačna transcendenca? Okay, now it's your turn to talk about your pictures. And the question is more or less because there are some interesting titles and we don't have them now, but you can tell a little bit about the titles and about the subject of the pictures. Okay, I want to start in the back side there. This Kürbis, what we call in German. And there's some writing on it, which means a new God will come. It's Punjabi from India. And I took this because for me it's like a mystic writing, that I don't understand. But I found, of course, the translation in the internet. But is it a real translation or it said something that we don't understand? No, I think it's I hope it's right. Maybe it means also fuck you, I don't know. You never know. There's a story about these Chinese tattoos, that people think I'm a god, but it means you're a motherfucker. Yeah. But this, I took it out of the internet and hopefully I wrote it as good as possible. When I was writing Chinese translation, I asked a Chinese girl to look at it and she said it's very good. But did the Chinese girl like you or hate you? I don't know. Because she could also translate in the wrong I don't know, way. you never know Chinese, No, she was okay, she was a colleague of mine. And this is about this, and also all these, like tattoos, I was tattooing these mushrooms and all these vegetables. Because before this I was using writing and letters from books, like from the Old Testament and so on. I like this dramatic way. I was writing it on my paintings, and also sometimes I started to paint something in acrylic and oil, and afterwards with a fine liner I start to make abstract ornaments on this. Like with the message, it's the air that we breathe, You don't see it, but how can I describe the air that we don't see, With a language or? With a language sometimes, yeah, or with abstract stuff, And also I like this idea of the old hieroglyphs and old writings that we don't understand, but we think after 100 years that we can translate them, but still we don't know if it's true. And all of this starts like what I want to put in a small movie of one of my projects, that somebody goes to a supermarket during the pandemic times, puts all the stuff on his kitchen table, goes to sleep very drunk, and in the morning he gets up and suddenly everything is tattooed with black letters and so on, And then he thinks this must be a message of God, like what is the title of the whole series, yeah. But why the motive of vegetables? Mostly vegetables or yeah. Why Paprika, because they were sitting on my kitchen table in the pandemic time, and I started to like them because I was having them. I bought too much of them,
And I realized they're everybody, growing yeah. old, yeah, like all of us. And then I thought, oh man, I cannot eat 25 paprikas, but I had them all over somewhere, you know, being stupid. And so I started to play with them, actually. Yeah. So still life. And also, like, if you look at tattoos, like, many times they're on shoulders or on legs and so on. And the paprika also has got a very, very sensitive, almost erotic, it depends on the point of view, as you see it, you know. And this is like a shoulder maybe, and then I start to put some abstract stuff on it, you know. And also messages, yeah. And like with the mushrooms, I wrote something of the Old Testament over there. It's called a message, God's brain. And then I realized I forgot about this. And then a friend of mine took it out under my table and said, wow, this one is very interesting. This is the most beautiful. And because when it gets old, you don't see the letters anymore. And the letters disappear, and it looks like a new language that you cannot see, like old hieroglyphs. Yeah. So you actually tattooed the Yeah. vegetables and then painted it. Yeah. Yeah. Oh, okay. It's like photorealism. Yeah. Okay. I how to say? It's a digital method. With digital new methods, I try to copy old masters. You know. Yeah, like a fake. Jure, bo šlo? Malo po nam moje. vse en poskus, It's also fake news. You know. sej veliko, ampak dajmo vse en malo prevesti. Zdaj se mogo spomniti vsega za nazaj. Ja. Simboli, črke. Ja, sporočilo. zanimivo. Jaz sem ga vprašal in dejansko v času pandemije je tako kot vsi mi ostali, je kupil en kup zelenjave, ne? But you're not vegetarian. No. No. So Alcoholic. where's the meat? Alcoholic. Ja. Actually, They don't this understand is it. true. I did not paint already on meat. I thought about it, but I don't know. Yeah, because for Meat is not so sexy, you know. the people who are training in tattoos, Zelenjava je seksi, je rekel, ne? Čeprav Ja. ni vegetarijanc. ni vegetarijanc, ampak je dejansko kupil zelenjavo in potetoviral. ob pandemiji zelo veliko te zelenjave in potem, no, zdaj Je pa ne vem. potetoviral in naslikal. To se pravi, da v bistvu je nek fotorealizem, ki ga je upodobil tule, ampak gre se za to, da je pač neke simbole, nekaj, kar ni opremljivega, to se pravi kot jezik, nek neznan jezik, spravil na to zelenjavo, jo tetoviral in dodal nek drugi smisel vsem tem oblikam. I try to translate, Sure, but sure. you talk too much. Okay. You told us Too much. Yeah, because it's weird. You know, it's abstract information that I give you. No, but it's very good. No, I also didn't Ne, know pa that. mi imamo radi tako. We radi. like- Like an Yeah. abstract rap. Abstract rap. Hip hop. Okay. Sign hip hop. Yeah, and Visual hip hop. visual hip hop. Yeah, that's good. No, because I know that people that are training in tattoos, they buy pigskin and tattoo on them. But now the vegetarians, they make it in orange. Ah, okay. So you can train your tattoo skills on pigskin or And orange. you know, I think also I was watching before I started the series. I really tried to look out in the internet. Does it already exist? Because it's a big problem that every time I start a new series, a few weeks later, a month later, somebody comes and says, "You've stolen it from this and this and this artist." And it's maybe, I don't know. You know, everything exists 2 or 3 times at least in this world, which is a pain in the ass. And then I looked at meat, and I think many artists did already art with meat. And for me, it was not. I don't know. It's vegetables is more. I don't know. Fine for me, you know. Flesh has got something cruel with blood. I don't know. Yeah, it's more human, Yeah. or Yeah. maybe. Zdaj bil en hvalospev zelenjavi, ne? Za razliko od mesa. Yeah. Drugače Actually, pa pravi, sorry. da tako vse obstaja, ne? In da je že vse najbrž tudi, kdaj je bilo One naslikano, thing, dve pa sorry. ne? To je v bistvu, mogoče lahko to malo komentiram, najbrž večni strah umetnikov, da je nekaj že bilo sproducirano, ampak če je to zmeri izgovor, da nekaj ne narediš, je pol tudi dvorezni meč, no? So our fear is always, it has been already made, or Yes, absolutely. but And you it shouldn't be like that big. It should. Yeah. Also, we Bigger are deal. not, we cannot prove that we did not steal it, because we don't steal it like this. You know, I will copy this. Because we are artists, we also depend on the internet and all the information that we get, and we always have everything from around the world all the time. You know, and maybe you've seen it somewhere. You know. And by the way, I did not paint meat, but I painted on bones from chicken. Yeah. So okay. I tattooed them. Yeah.
To the bones, to se pravi, da si kosti. Na kosti od kur, Ja, ja. piščance. And I put them with glue on old pieces of the computer, yeah. And made it like a picture in the church, you know. Mogoče I še v should have tatuju bought this. I obdobje forgot tokrat. this one. Sorry, yeah. Yeah, before this series. In this series. In the yeah. series, okay. Yeah. So you When I play you concert, ate a yeah, lot of chicken then. when I play the concert, I will bring them. Yeah. To se pravi, na koncertu boste videli tudi drugi del. And we eat chicken. Ja. Nice. Tatuji so bili velikrat omenjeni, ne? To zdaj pač nekako potetoviral. Ali pa je mal, ne? Čeprav ni neka klasika, pač to so neke take abstraktne črke. V tej transcendentalni plati sta mogoče še dolžna malo odgovora, no? Zdaj, kaj je ta, iz kje se črpa zdaj to Aha. božansko, božje, transcendenca? Mislim, glih zdaj berem eno knjigo in avtorica govori o tem, da ajde, transcendenca, da govori o tem, ja, da človek more, v resnici avtor oziroma umetnik more delati in producirati in poizkušati, se igrati, premikati meje, tisto, kar je pa res vredno, oziroma blagoslov, bo pa to se pravi, nekdo drug poskrbi za to, kar je recimo človeški duh, človeška kreativnost, vse to pride, ampak predpogoj za to je pa seveda delo. To se pravi, brez dela ni, da se zdaj mi usedemo doma pa čakamo, da dobiš neko idejo. Pozdravljen. Sploh te nisem videl. Še več ljudi je prišlo. Odlično. Ja, delo je predpogoj, to se pravi res fizično delo, izdelava nečesa je predpogoj in v toku samega procesa pride do tega višjega premika, ki je v bistvu dejanska kreativnost tudi. No. Zdaj v tem prostoru imamo kipe, imamo slike, potem imamo te stenske, ne vem, kako pa to poimenujete? A tiste zelene, ok. Ja. Kaj, Ne vem, to so take, kakšno ime? ne vem, prostorski kipi. Prostorski kipi. Aha. Ne vem, pri teh delih sem se recimo referiral na Francisa Bacona, on je recimo delal spet slikar, tipični, spet iluzija prostora, jaz sem pa v bistvu ta njegov boks, v katerem je on tudi meso, človeško telo slikal, sem jaz prinesel v recimo dejansko ven in sem pač izrabil isto svoj material, svoje staranje materijala in ga postavil v prostor na tak način. Se pravi, da sem tudi prestavil na recimo steno kot neka, ne vem, mogoče pajčevina, ampak jaz bolj vidim kot to kot neka taka deli teles oziroma, kaj bi temu rekel, ja, teles, ampak ne telesa v smislu v končin, ampak telesa v smislu, kaj se vem, tistega centralnega dela. To se pravi nekaj, kar obstaja, masa, kar zavzema prostor. Jaz zdajle z nami tudi malo naš Jure, ker mislim, da Francis Bacon je ena od tarč, ki jo je napadel zdajle v Londonu. Aha, Sem okej, skoraj ja. sigurna, ker je v Londonu zdaj velika razstava, ne? Tako da po mojem je on prav srečo, da je to zdajle. No, možno. Nismo se pogovarjali o tem, ampak ampak je je to bil lih to. omenjen, mislim, da je, ja. Ampak tako izstopa, ne, pa malo tale zlata blazina, ne. To mi pa Jure tudi napisal, da naj kakšno rečeva v tej zlati Zato, ko je taka blazini. anomalija v prostoru. Ja, neka čist druga, ne. Nekaj čist novega, čist drugačnega. Z kakšnega materiala nisem šla pa prijet, moram priznati. Ja, ponavadi je to na koncu razstave. We are talking about this piece now, because it's Very strange. beautiful. It's for my church inside here. For me, it's like God was sleeping in the church, and then suddenly some rocket came and this fell down. You know, the polster. How to The say? poster came from the sky. Yeah, yeah. Yeah, mogoče it is something to do with the comfort, with the gold, with the times that are now, that are maybe passing. So to se pravi, da pač še zmeraj sem razmišljal o tem, da o vzglavniku kot nekaj, kar je udobnega, kar je neko udobje, čeprav to je totalno iz železa narejeno,
pozlačenost pomeni, ne vem, mogoče neko obdobje, mogoče neko zlato obdobje, ki je bilo oziroma ki je ali pa ga ni več in v bistvu ta prehod iz tega obdobja, to se pravi, ne veš, a ta vzglavnik leži tam ali v bistvu se napihuje, ker te cinge, ki so gor, pač to nakazuje, da nekaj se mogoče ekspandira in zdaj v katero smer to gre, pač puščam odprto, no. Kar se tiče pozitivne ali pa negativne konotacije samega objekta. Skratka, ker je kovinsko vse ni lih, ni ravno Je, za ampak to, da se... recimo je že bilo na večjih razstavah in kar se zgodi, je zmeri ostane, vsi se dotaknejo tega in na blezinicah ima človek malo kisline in ražira vse to pozlato. In jaz po vsaki razstavi na novo zlatim z lističi in grem čez in čez in čez. In v bistvu se gre za nek proces repeticije, kjer pač se nalaga, dokler pač ne bo tega konca tega cikla. Se pravi, je zaželeno, da se malo prime, ni problem? Je zaželeno, ampak... Ne preveč. Ne pomam preveč dela. Ne, je zaželeno, ker je pač, gre se za neko cikličnost, gre se za obrabo, gre se za, vse pravim, za neko mogoče tudi minljivost samega materiala, za razumevanje materiala. Pa da je spet to neka interaktivnost tudi vključena. Ker je mamljivo, ni napisano, prosim, dotakni se, ampak je mamljivo. So everybody is wanting to touch this, but it's not my wish, but they still do it because it's gold and it's shiny and everybody likes to have shiny. I touched it. You touched it already, yeah, okay. No, joke. Not yet. Why not? Why didn't you touch it? I thought that you don't like it, you know. But I thought when everybody's out, then I will touch it. Everybody's touching, yeah. Because... Gernot se bo tudi dotaknil, zdaj se še ni. Ko bomo šli pa vsi ven, bo pa to naredil, ne? Ja, ker kipi so v končni fazi za haptični objekti. Ja, lepo jih je, a ne včasih. In se jih je pač treba dotikati. Z občutkom. Zdaj še, mogoče še tole malo v barvah, no, te res oranžno-okraste, peščene barve, ne, gob, v naravi ni, seveda ne takih gob, ne paprik, zelenava, ampak vseeno zelo toplo deluje, smo prav prevedeli, smo prav začutili te barve kot neko toplo, mehkobno sporočilnost, prevladujejo, no, evo, tudi oblečenje pravzaprav Gernotu eno tako barvo, zelo podobno svojim gobam tamle. So the question is about the color of your paintings and can you make some comment on it? And is it dust from Sahara? I don't know. But I like these earth colors, you know, like the Aborigines. And I had a big series long time, 20 years ago from Cuba, when I painted everything in this color. And this also because this sepia, or what is it called? Brown sepia, ochre, I don't know, whatever. It's a mixture of red, sepia and ochre. It has a very, very light stuff. You can make it like aquarelle and also go quite scuro, no? And also I always study the old painters, you know, make a fake of it. I like chiaroscuro from Caravaggio and so on, you know. That's what I try to study, and then sometimes start to try to copy it, but then I see it takes too long time and don't finish it. So it is like semi-soft. Semi-soft, yeah. And for me, also it looks like old photographs, you know, like black and white photographs that I sometimes take, like many pop artists in the 60s and 70s. I take out some special stuff of it, you know. And old photographs have something very mystical. It looks like something very far away. And I realized this especially when I once, by accident, saw a movie about Hitler, and in Munich, and it was in color. And I was so shocked because suddenly it looked like, okay, this could have been yesterday, you know. But if it's in black and white, it's very, very far away. It's something mystical, you know. Okay, so you have this time, distance, and Abstand. Abstand, yeah. It's something like you don't know when it happened, you know. This is good. Jure, lahko malo prevedeš, no? Ja. Prosim.
Spet je preveč govoril. You talk Vem, too much. slišali smo It's Hitlerja, very good. No. puščavo, mistiko, vse. Time pressure. Super. Ja, v bistvu barve, ki jih uporablja, so na tak način narejene, to se pravi, da delujejo bolj mehke, zemeljske, kar je še tudi omenil, kar je zanimivo, kar v bistvu šele zdaj vidim, je, da se pač v bistvu jih hoče postarati. Mogoče je glih tu Juri videl sporednice med nama, da je pač v bistvu rekel, ok, vredo, ti delaš, ne vem, z bakrom, ko ga staraš, on dela pa v bistvu slike, ki izgledajo, kot da so že od nekdaj tu, to se pravi, da so že z neko distanco. In zdaj, ko jih pogledam, v bistvu res vidim. Mal sepije, ne? Ja, mal sepije, ki je v bistvu efekt, ki mogoče tudi nastane, oziroma je nastajal na starih fotofilmih z časom. No? Ni takoj, mogoče ene fotke so nastale prav s časom, ko se pač so zbledele barve. Povej, kaj je rekel za Hitlerja, ne, ko ga je videl. Aha, to je, ne, pač bil je, ja, ko omenja to distanco do tega, kaj je staro, kaj je novo, je rekel pač, da je videl nek film o Hitlerju, ki je bil v barvi. In je rekel, aha, ok, če je v barvi, je v bistvu dosti bliže k današnjim časom oziroma današnji realnosti, kot pa nekaj, kar vidiš v črno-beli obliki, kar si misliš, aha, to je bilo pa nekdaj, to je nekaj staro, historično. In on pa se praktično igra s tem, nekaj, kar danes nastane, pa da je zgleda staro, kar je v bistvu tudi pri meni neke usporednice lahko potegnemo. Tako da, v bistvu, dobro vprašanje, ker šele zdaj vidim, zakaj je skupaj razstala v resnici. Cool. Kakšne uvide, a ne? Da Ja, je vedno. Vsak trenutek je lahko proces in uvid, ja. A bi želel še kdo od vas kaj vprašati, mogoče, evo, izvolite. To je bilo v bistvu moje vprašanje, ki ste zdaj na koncu prišla do tega, se pravi do časa in do arhaičnosti, ki se mi zdi, da je vajna skupna točka, dejansko deluje tvoja skulptura arhaično, zaradi starega bakla, ne, stare rumčevine in tako naprej, pa do teh, pač malo na tih objektov, ko mogoče deluje na granit, pa te monumentalne skulpture, ne. Mogoče, če bi bilo vprašanje, kakšen je vajen odnos do časa, oziroma do preteklosti, ne? Kako, če se zavedate tega, no, mislim, kaj lahko to, kako vpliva preteklost ali pa ta občutek nostalgija mogoče, ne? To nam vzbuja nek občutek nostalgije, ne? A je ta občutek mogoče pomemben, ne? Mogoče včasih ignoriramo občutek nostalgije, ne? Ja, ker v bistvu mogoče tisto, kar je preteklost, prevečkrat mogoče zanikamo ali pa mogoče tudi potlačimo, mogoče nočemo kaj videti, nečesa se radi spominjamo in v bistvu, ja, pri meni osebno se gre za to preigravanje, sploh zaradi tega, ker pač mi je pomembno, da vpletem ne sam dejanski proces, ampak tudi neko dimenzijo časa v skulpturo, to se pravi, da umetno staranje, umetno pomlajevanje in ja, za mene osebno je pomemben čas, oziroma je eden od ključnih faktorjev za ustvarjanje skulpture. Ne sam proces izdelave, ampak tudi kaj pusti. In kot sam praviš, ja, arhaičnost, dan danes nekaj delati v kamnu je že samo po sebi ideja arhaična. Zakaj sploh bi človek, en posameznik delal nekaj, kar lahko proizvede stroj, tudi v slikarstvu je podobno zdaj. Zakaj je to, če lahko naprintamo v vseh faktorjih? So the question is, how do you consider time in your paintings? How do you see time? Not only in your paintings, but in your concepts, in your life. And what is your approach to it? Time, okay. Well, I hope that my paintings are timeless, in a certain sense. And time, well. No, maybe more. What was the point of the question? Maybe is the feeling of nostalgia. And that, yeah. Yeah. Because okay, I understand. Yeah. I was just wondering what actually is this. We are never questioning this feeling, but it always evokes some kind of
butterflies in your stomach, something that you wish that would be happening now, but you think it's not happening now. You think it happened in the past, but maybe it didn't happen in the past because time doesn't exist. It always. Yeah, and old photographs sometimes give you this feeling. And I have a sentence in German. You have to translate it. Die alten You understand Zeiten. German. Die alten Zeiten waren schön. Je länger her, umso mehr, which is somehow true and also very sarcastic. You know, like the good old times, they have been very beautiful. The more long ago they were, the more beautiful they become for you. You know, like you look at old photographs and suddenly this looks very beautiful somehow. Yeah. You haven't been in this situation, but the photo makes the situation very. The only problem that I see it is the question of nostalgia. You have to experience it. You have to experience something, or is it possible to have nostalgia without experience? Yeah, I think it's possible. Okay, yeah. Because it's very popular now, nostalgia, in pop culture. You can see this in retro music, retro videos, retro movies. Yeah. They all use techniques that simulates past in medium, if you understand me. Like old vintage movies. Vintage is a good word. Yeah. Yeah. Something that is old has. I don't know. It's sexy somehow. Also, you can but, say. Yeah, I was just wondering why is that so, and what's the point? Why do Yeah, we feel this about that? Yeah, like what I said, the good old times that they the more long ago they happened, or the more beautiful it seems to me. Yeah, so for us sometimes, you know, which is also cynical because then maybe we see a very beautiful photograph from 1938 of a beautiful woman and beautiful man, but then maybe there have been very murders. Yeah. You don't know. Yeah. So it can also be a fake nostalgia. But nostalgia is always nostalgia. But you have to. I wonder what will be his nostalgia when he grows up and he starts to think about the past time, because you have to be aware of the past. So you have to make a certain. But you've gone really far. You've gone to the Bronze Age with this art. Oh, so you think it's going even further behind? No, art is like Bronze Age, or Stone Age. Stone Age, Bronze Age, yeah. This is the message. Yeah, Stone Age is a very good example because we don't know in reality how it was constructed, what it is, and we can only make some magic about it. Or some people really see it as religion somehow. Yeah. Yeah, and maybe also, this nostalgia about everlasting of material, of a stone, of a bronze, like surviving so many years. So like everlasting. Yeah. So very nice question. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Jure, ker smo še vedno tle v Domžalah, malo nam preveč tole So nostalgijo we are in still in debato o Domžale. nostalgiji, pa kameni dobi, pa kaj ste vi zdaj ugotovili s tole nostalgijo, da je Mi smo lahko... odprli vprašanja Tako je, ja. glede kaj dela recimo tudi njegove slike ali pa karkoli, kar je starega, zanimivo, zakaj ima človek, tako je Uroš rekel, zakaj ima, ne vem, neke metuljčke, ko vidi nekaj, zakaj je zanimivo, zakaj je trendi to. In pač malo smo se pogovarjali o tem, po mojem nimamo enoznačnega odgovora. Like old guitars, I love old guitars. Ja, stare kitare se tudi. Stratocaster, Vintage ste, Telecaster. ne, Vintage, malo rekli, ja. da je to zdaj tudi moderno, ne, bilo malo... Je moderno, sam jaz mislim, da v tem moderno, trenutku. mora biti, da je moderno z razlogom, ker recimo mi, ko smo zdaj konzumenti tega, hočemo pričarati nekaj. Sej, tako je Gernot rekel, tisti stari časi, včasih je zmeri bilo boljša, pa včasih je bilo boljš, zdaj kar prihaja, bo slabš. In ves ta prehod je zmeri vprašljiv in zaradi tega mi kot uporabniki mogoče na tak način vidimo. In jaz se pa tam sprašujem, kaj so pa prihodnji uporabniki, a bojo še zmeri videli na to. In ja, zanimiva debata bi bila. Ja, ki je tudi preteklost zelo raztegljiva, ne? Ker to se vedno dogaja v zgodovini. It always happened in history. This retro looking at the past art and reviving it and make it new, you know? Yeah, but still there is no recipe so that you would know, in 2030s there is going to be like minus 40 years and there are going to be 90s in. It's just a guess then at the end. But yeah, as you said, the past is always interesting because
it happened, it had survived, and maybe because of that, because you know that it worked at that time, yeah? Or it's still working. Se tudi tisto, kar mislimo, da je znanstvena fantastika, pa je prihodnost, je na nek način vedno preteklost, ne? Če malo... Like old castles, old houses that tell you stories and things mystical, yeah. There is something, yeah, always Can make you frightened, or can make or happy, or happy, yeah. Ja, stari gradovi in stare hiše nam dajejo tudi, ne, tako Old nostalgijo. towns, Ljubljana Stara has old mesta. towns. stara Ja. mesta. Ja. Dobro, izvoli. Še eno vprašanje. Jaz bi vprašal, ne, a smo sposobni še to stvarnost dojeti kot ljudje ali potrebujemo te proteze, te posrednike, ne. Zdaj tudi, ko to gledam, ne, vidim, da je to nastalo po nekih posrednih podobah, ne, ni bilo, kako bo vedno, pozavan, te gobice ali pa karkoli, ne. Se mi zdi, da je to že nekaj, kar je, kako bi rekel, posredno, ni neposredno dojemanje tega, ne. Ali smo mi sposobni še to dojemati? Kako mi dojemamo to stvarnost? Ali jo dojemamo kot stvarnost, ali dojemamo to vse skupaj popačeno? Podobe na... Na splošno življenje. Fuh. In podobe. Malo zakomplicirane. Ne, ni komplicirano, ampak terja malo premisleka. Ja, se zato. Pa vsak ima svoj odgovor, najbrž Jaz lahko mislim, tudi da do tega, ne? it's very individual how do we see things today, how do we see images, is this real or not real, or because you know this is paprika, but still when it's painted, is it still paprika? V tej smeri. Maybe it's a sign for the nature, like this is called a walking in the Garden of Eden, that everybody knows, in paradise, and maybe we're just walking somewhere through town, and the nature is bigger than we think, you know. Maybe this is a sign for this. You know? Yeah, but so going back to Romanticism, where nature was bigger. Yeah. Also, yeah. Yeah. Maybe. But there is no apple Prehod v there. raju, ne, pol naslov tele slike, ne, je le tudi Yeah. to. Dobro, naslov razstave je Domžalsko vprašanje. Ali vidva vesta, kaj je Domžalsko vprašanje? Do you know what the Domžale question is? No. I also don't know. Še eno Še eno vprašanje vprašanje. mladega možaja. Budneža. To, kar je, kdorkoli je to narisal, sploh opazi, da je v bistvu neko pot s tem narediti. Pot. Ja, s temi puščicami. A tu misliš, da gr hodi, ali kaj? A tam ne gr? gobi. Smer okasa, ne? A ti vidiš pot? Ja. Puščice, gor. He sees a pet. So did you made a pet on the mushroom there or is just a sign? It's a sign. It's a sign. To se pravi, to je znak in ni razmišljal o tem, da bi bila pot. Ampak je lepo. He saw the pet. It's like a tattoo, like if you put a tattoo like this on your, or maybe some people have pullovers like that. And they don't know why they do it. Yeah. Eni se tatuirajo in niti ne vejo, zakaj se tatuirajo, ampak ker je pač lep Because znak. they want to make themselves look more sexy, Tatuirajo. like a tiger or something, you know. A tattoo makes you more interesting, you know, and gives you something very special, personal touch. Yeah. Most of the time you don't know what the tattoo means. Yeah. 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 So, ne veš v bistvu, kaj pomeni, ampak narediš. Hvala za vprašanje. Se vrnemo k domžalskemu vprašanju. Kaj pa je domžalsko vprašanje? Naslov razstave je danes Domžalsko vprašanje, ne? In naš Jure je tudi napisal, da potem nam bo vse jasno, ko bomo si razstavo pogledali in bomo dobili odgovor na domžalsko vprašanje. Domžalsko vprašanje pa je, kaj je umetnost? In to se pravi, danes smo dobili odgovor na to, pa nama še vi malo pomagita, vsak od vaju. Kako vidva vidita, kaj je za vaju umetnost? So the question is, what is art? This is the question. Everybody asks about that. So And nobody you has the have answer. 10 seconds for You have 10 seconds. thinking. Should we divide the 10 seconds? I take 5 Could seconds be and you also take 5 the seconds.
I am art. Huh? I am art. Ta zgodba. I'm art and everybody is an artist. Or is art to make something very special, which is above being just alive, being man or woman, you know, make something very special, something very original. In to brez and without a meaning. Yeah, to It- be it- special, I don't know, to make, I Yeah, don't know. but special in a way. Special for, I don't know, for selling yourself or bring something new into life, you know. Yeah, to create something. So Yeah. Izbiramo namreč I don't like this te question. odgovore. Actually. the question is hard. Do it or don't or leave it, you know. If you don't like it, somebody else will like it. Yes, who knows. Yeah. Something. Ne, zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da je vprašanje, kaj je umetnost, prevečkrat izvzeto iz konteksta. To se pravi, če bi bil nek kontekst, kaj je umetnost, je mogoče včasih lažje odgovoriti. Je pa res, da v tem kontekstu, ko je danes, je vprašanje, kaj je umetnost, prepuščeno gledalcu. Dobro, še eden od zanimivih odgovorov, ki jih zbiramo v galeriji Domžale. A je to zmeraj isto vprašanje na koncu? Vedno isto na koncu, sem mislila, da vama, ker danes je We should watch razstava the movies, celo. the videos of the gallery, because it's always the same question. Yes. Okay. Jure always asks So it's our the fault. same question, everyone. I will think about it, and when I play a concert, I will make a song about what is art. In Slovin. No, Kaj je umetnost? Saj je in lepa. Punjabi. In Punjabi. Okay. V indiščini bo. To bomo imeli na zaprtju. In mogoče je to tudi povabilo na zaprtje, ha? Razstave, mislim. Ja, da ne bo kaj drugega zaprtega. Ja, zato sem rekla. Tako da bo to tudi tisto, s čimer bomo zaključili. Razstava je pač zdaj odprta, pridite še, tako kot sta tudi oba umetnika nas povabila in kot vedno povabi tudi naš Jure, da pridete, ko je galerija prazna, ko ni stolov, ko si lahko vzamete več časa in si v miru pogledate razstavo. Kar nekaj časa bo še odprta. Hvala obema, da sta naša nocojšnja gosta in da seveda smo lahko gostili vajno razstavo in hvala vam, ker ste prišli in jaz upam, da sem bila vsaj za en majčken delček tako dobra, kot je Jure. Ja, hvala Evo. tudi vam. Thank you, hvala lepa. Merci. Tle gor. En, dva, en. Evo. Dvigni ugasni. Evo, gospod Zlobek.